Acara ini disponsori oleh Pemirsa Kelurahan Padang Sambian dahat nguratiang indik pangupaya untuk nambakin pelanglalah pinyungkan rabies. Penyatusan asu renggu widangan irika talar sampun kelimbakang vaksin rabies. Parikrama vaksin rabies inucap memperkanti sarang Dinas Pertanian Denpasar. Kauningin wenten 136 ukud asu sanes sampun memvaksin rabies. Pemargin vaksinasi rabies puniki wantah mata tujon antuk ngicenin penyayuban majang krama Kelurahan Padang Sambian saking panglalah pinyungkan rabies. Lurah Padang Sambian iketut alit artike mausang, sedurung parikrama vaksinasi kelaksanayang pai ketandani sampun mablik bagang, tur meprekanti ngelintangin kepala lingkungan, seheklian adat majang krama. Vaksinasi puniki ngangge metode jemput bola antuk rauh ke suang-suang jero krama. Manut alit artike parikrama vaksinasi rabies pacang kelaksanayang antuk maundagan ring Banjar sawawengkon Kelurahan Padang Sambian. Pai ketandani taler ngaptiang majang krama sane madue asu sampun nyagayang asun ipun. Sadurungnya nih Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar Ana Agung Gede Bayu Bramastang wawahin kawentenan vaksin rabies ring Kota Denpasar kantos bulan Juni kasiagayang 3 likur tali dosis sane pacang kalimbakang becik santukan populasi asu ring Denpasar ketarkayang langkungan ulung dase talian ukud. Asu sane mau vaksin kauningin wenten langkungan 6 talian ukud. Asmara Putra Bali Pos nguningayang.